bakiga. Mu myaka 20 ishize ku butaka buhinzeho ibirayi muri iki gihe hari inzu zituyemo imiryango y'ababyeyi bakagira neza Elias. Batuye hangaha urabona mbere iterambere ryari tari ryaza, bamwe barafite amazu y'amabati andi y'ibyatsi. Turi mu mudugudu wa Gatovu mu kagari ka Kabumba ho mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu. Abagize umuryango we batwikiwe mu nzu y'ibyatsi nayo yari iri ahangaha. Abatwika barashara imiryango igera kuri 17. Nagiye 92 mpungira Kongo, niyo narokokeye. Mbere ngarutse nsanga barashize. Nyuma yaho rero turahaza tubaho ngaho ubwo ngendera barumuna banje barokotse, ubwo nasigaranye na barumuna banje batatu. Noneho ndabacunga, umwe n'umusirikare, ndi unkurikira rubatse, ndi n'umunyeshuri yiga Erika kandi n'agakobwa bagaciye akaboko karamugaye. Bizimana Budara yari mu gitero cyatwitse inzu yarimo ababyeyi, abavandimwe na bene wabo wakagira neza. Twasanze bari mu ngo zabo batubonye baje mu nzu, abatagiye mu nzu bari hanze twarabafataga tugashira mu musarani tumaze kubica. Ubwo bari mu nzu bo twese dukinga tukwitaho ikibiriti bahiramo. Bamwe mu bavandimwe bakagira neza Elias barokotse iki gitero. Nkurunziza Emmanuel yari afite imyaka 8, ubu yiga muri kaminuza. Arasobanura uburyo Imana yabaciriye icyanzu. Igitero cyaratangiye gitangira ari saa 9 za mu gitondo. Nirukanse ngarutse ari saa 8, haza ikindi gitero cya kabiri. Kije twirukankira mu nzu. Twirukankiye mu nzu barayitwika. Hari data wacu ahitamena amazi aho batwitse. Dusohokamo sokana na murumuna wanje. Bizimana Budara mu 1994 jenoside irangiye yahise atabwa muri yombi arafungwa. Ninje mu 1994 mu kwezi kwa 12. Kera muri Sambara mu 1995 mu kwezi kwa 2 tariki 18. Ku rundi ruhande leta y'u Rwanda ubwo yashishikarizaga abanyarwanda gahunda z'umwe n'ubwiyunge, imiryango y'abarokotse jenoside mu murenge wa Bugeshi yatangiye kuganira ku buryo nabo bayinjiramo. Bafashe ya mbere bajya gushaka ababiciye harimo n'abafunzwe. Bizimana Budara nawe yari mu baganirijwe bituma yemera icyaha asaba imbabazi kandi arazihabwa. Yafunguwe mu mwaka wa 2003. Kwirega bwanje hari abasinze ubwirege muri gereza barabwemera nsobanura uko byagenderekana aho ibyo nakoze, uko natwitsa abantu, uko nasize abantu mu misarani, nawe nahemukiye ko ndi kwasa imbabazi. Ubwirege bwanje barabwemera, babwemeye bayandika mu bagomba gucurwa itangazo rya Perezida wa Repubulika. Bizimana araza arapfukama ati rwose nsabye imbabazi y'abanyarwanda, n'Imana naremera pe yavugisha ukuri. Kugeza ubu rero ari Budara ari n'abandi basabye imbabazi, tubanye neza, turafatanya mu mirimo runaka. Bizimana Budara avuga ko abavandimwe be ntacyo bamufashije amaze kurekurwa, ahubwo abacitse ku icumu ngo nibo bamuhaga ibyo kurya. Kukiterambere nasubira inyuma uko abandi nasanze bameze neza, nuko ngira abo bavandimwe ne mukene bo bambi ibyo kurya, ntaho abimbandi mvukana nabo ntabwo batekereza barandinyaga nabwo ngo babona n'umwicanyi. Kagira neza Elias ari muri abamwitayeho agifungurwa bakanamusura. Papa we buduherutse no kumuhinga yagira inka, abantu mbese tugenda tubafasha no muri ubwo buryo gahunda za leta, ari kuyabudara, ari kumuha akazi, ari ku kintu akeneye turamuhereza nta kibazo, batwisanzura nk'abavandimwe. Ibi ngo byatumye arushaho kubona ko abarokotse jenoside nta nzika bamugiriye nyuma yo kubahekura. Ubuhamya bw'abagabo bombi bari no mu kigero kimwe cy'imyaka 44 nubwo bitagaragarira amaso, bugaragaza ko ishyirahamwe Inyenyeri bombi bahuriyemo hari icyo ryabafashije mu nzira yo kwiyunga. Washinze ishyirahamwe Mudenge Boniface avuga ko basangaga kubana abakoze jenoside n'abayirokotse bari mu rwikekwe ntacyo byari kubagezaho. Ikibazo cy'ingutu bahereho bakanagikemura byihuse cyari cy'imitungo yangijwe n'abakoze jenoside. Gacaca yabaye muri Bugeshi nta kibazo gihari cy'imitungo. Cyakora tuza kugendana na gahunda za leta, abantu bose bahariranye baje gusenya mu makayi ngo ejo hatazagira umwana usubira inyuma, akaza kongera kwishusa. Twagiye mu makayi runaka bangirije umutungo yangirije umudengo umuhariye tugasenya. Nuko Gacaca bambe ikibazo cy'imitungo cyarangiye. Noneho bujya rero ngo umwe ruturutse bukurukwira hose, nubwo ari uturutse hasi atari bukura ariko wari unavuye bukuru hejuru y'umurongo wa leta. Twagiye dukura
bijya Mudende bifata ibice bya Busasamana ndetse no muri za Kanzenzi n'umurenge wa Kabatwa. Muri umurenge wa Bugeshi abaturage bemeza ko ubumwe n'ubwiyunge ari gahunda bumvise vuba kandi bashyira mu bikorwa bibafasha kwiteza imbere bashyize hamwe. Ni umurenge wanabayemo ibikorwa by'abacengezi, ababivuyemo nabo bashishikarijwe kubana neza n'abandi. Gracien Korimana, Televiziyo Rwanda mu murenge wa Bugeshi mu karere ka Rubavu.